Evo ja kao predsjedavajući Socijalno-ekonomskog savjeta prvo da se zahvalim svim socijalnim partnerima na konstruktivnom dijalogu i kao što je rekao ministar finansija, gospodin Mali, imali smo vrlo konstruktivan dijalog i danas, ali i u prethodnom periodu i to je ono nešto što razlikuje ovaj Socijalno-ekonomski savjet od nekih ranije. Svakako svima nama želja je bila da prvenstveno, i to jeste razlika, na realnim osnovama dođemo do povećanja minimalne cene rada, ali imajući u obzir i da želimo svakako da to osete i drugi građani, da to se oseti na povećanje plata, ali i penzija. Započeli smo reforme 2014. godine i tada današnji predsjednik Aleksandar Vučić je svima nama dao zadatak bolji standard svih naših građana. Ja ću samo da vas podsjetim na par činjenica koje su zatekle ovu vladu. To je da smo, recimo kad je u pitanju penzijsko-invalidski fond, imali dotaciju države preko 52%, danas je ona 20,4% sa projekcijom za sledeću godinu 21,1%. Takođe imali smo dvocifrenu inflaciju, kurs se menjao iz dana u dan, a danas 31.7.2019. godine, danas na taj dan imamo ovako, javni dug Republike Srbije je bio 23,8 milijardi dinara, odnosno 51,9%. Nezaposlenost je 10,3%, inflacija je 1,6% procenjena, bruto rast investicija je veći, procenjeno 9,5% u odnosu na prošlu godinu, imamo stabilan kurs koji je manji od početka godine za 0,6% i imamo realno povećanje bruto domaćeg proizvoda. Dakle, u takvim okolnostima, samo ću ponoviti još jednom radi javnosti, Ministarstvo finansija, odnosno Vlada Republike Srbije predložile povećanje minimalne cene rada od 11,1%, odnosno sa 155,3 na 172,5 dinara, odnosno prosečna minimalna zarada sa 27,22 dinara na 30.022 dinara od 1.1.2020. godine. Takođe, smanjenje doprinosa na teret poslodavca 0,5%, neoporezivi deo povećanje sa 15.300 na 16.300 dinara i prestaje zakon o privremenom uređivanju plata. Takođe, rasterećenje privrede je otprilike u iznosu od 13,1 milijarde, što se očekuje u sledećoj godini. U takvim okolnostima svakako mi očekujemo povećanje životnog standarda. Ono što je bitno to je da mi želimo da to se reflektuje na sve naše građane, očekujemo veći priliv stranih direktnih investicija, očekujemo veću potrošnju i investiranje države. Sve će to doprineti tome da sledeće godine, verujem, zajedno sa socijalnim partnerima pričamo o novom povećanju minimalne cene rada. Verujem da ćemo u nekim godinama koje su ispred nas sigurno istići i prestići i minimalnu potrošačku korpu. Ona je, i to su diskusije, razvilo kao ideja da moramo sebi da postavimo neki cilj, on je sada samo za početak postavljen na tom nekom nivou, ali verujem da svojim radom možemo da dostignemo i više. I završit ću svoje izlaganje sa tim kako sam završio i na Socijalnom ekonomskom savetu. Moj opšti zaključak je da u svu želju da mi dostignemo neki nivo, dostizanje nekog boljeg materijalnog položaja, nećemo moći da dostignemo bilo kojom odlukom vlade ili bilo kog drugog, već samo našim radom. Tako da je poruka da treba da marljivo radimo, jer koliko mi budemo bolje radili, koliko budemo privređivali, koliko budemo stabilni, toliko ćemo moći više da zaradimo i sigurno na jedan bolji način i da rasporedimo sve to i da bude pravednije i očekujem veći životni standard u narednim godinama koje su ispred nas. Hvala.